Begin, Paing tuwo. Well, dua. Kaksakin ke mo nukewa. Walang busek. Kumalikalan. All right. Kasyawan, losuka. Kulo, muna. Right. I look forward kan we go. En kinar yal da pianga. Patapang lang nagsisiltan. Correct mo. Lumalap lelos. Aki kumle. Kain ko swidam tayong nagi. Rakma langat. Ngayon siya school nge. In nalalal vagat kain me. Takin mo fall nagi akollah lasha. Ikasya langat. Ke kashalan God, kulo. Kasya langat. Kal tingin ang back share. Well, kat kulo malap. Tingin siya una, matwas financiado, ha? Kat kulo ke. Utwa financiado lao. Well, kulo malap. Kat kulo malap ke on suko, ha? Kat silbe, hispelan silbe. We not the one ko sa kaksakin God, ke mo las kasi. Kat me silbe taga akollah we matwas. Inakollah taga long me kunokon na ke me shette. Kat ke Friday. Tasakta tigin na daga ushe maluto china ke shet yani even go slie me kuno ko ne kaya ka taga ushe tosta Friday aro ke len tosta amushe inge
Friday kada ushe shetterel. Minor adjustment ma in an orikle. In the gaba ushe free up that bell agad in the gali my get na the interest kan. At the gam tasam from Paing, some from good revelation. Some from good pukal dani nganin mo. Kada laman li mo broike fat mga modern broike the kada li mo me kuno kon na ke Monday Tuesday kada na ke shilangan. Once the thoughts na ke shi Friday shette na ke shi the free planning ka siya yung mga din the some from good ma yok shipe ma ina ka din some from good ke we pa na catching call ko daily devotion ma daga ke standard lesson commentary na ta while it mentioned Paing revelation weekend pukal dene pang na pang mo na ka din some from good kat saan of loklan lame Agat sano na napay kanin me okala ko ito na pala me kastan kada kalimina shiske floksing. El tramrom kin puklungan, el tramrom kin minor adjustment minor noringan. Halingan ke. Aro ke pelsinge, betas Kosrae, kada wi kong kaksakin kat ke mai ke ne. Mange main taga kashikat krewo. Okay, spelling si kaksakin kat. Arslan met na kewa ke pelsinge yokspe. Ikating pel na kada taga tikin treskalan taga ikesla pel ke shiproy. Dan wen na pel na kewa. En nou met las met wiowos ke Kosrae Online Ministry lowos in fact lulap man. God bless you. I show loman ke pelsinge. Ada usela tikin treskalan usepe Rela from lal material som broilel. The material fat na metangan ispel na la akolin met material likiyac prelos ke pelchinga. Kam dahil pet Tomsin finan Alabama latu walk lo kaksakin papalang ke mo large kaywa esiepe olutu sasya Paing tel na kaywa met kulacnsap aru akos kaywa every Friday kulo manlap na ne marshal lakamis tuwa kulo na shinkat ke siepe len sasya my lesson na shares kat inch long ke malitu po ne marshal finan gona Ona akketeyac tingin tres ka lange el pa ito kal tikat olutu singa ke malitu sina ke shetyan tingin kung fuka Ulo kaksakin God we go min daga in kinram from good bangan may nanaklas msingia mangis kinangan Lulalfongi Pulaik lale prem ipuskal si vasalgus kiskalu and bain met we are the kayo mamakkalemi matagongan when she was kadin kan daga ni kilen msingia sin seeking gas lan God manakadak fashion kasin kola bange at talaga naki medium singa in kan rek magan platform singa in kain mutawaek na me ako online ministry singa in kain yokyokwelik lowos na ministry na kayo wate kain me establish ka tangalya at ngal sima finra ka nag-finwangan dito pepot kadin na kadin orek magan dufin gastan God insang goal God kashikat Aba nang anpain ko was matakan bangan si Velas nam singa bangan buksi mga data ka nakiata yala yok shipe kadin da akademi pelame akademi ke sapta sayangan ke ipu na metiki kada fast na meta kada si onso ko ng pain sa ngawen naklasya na ke makatandang na ke yoken gastal la kain aklen gom pain ko skewa what we are san akay ko was naklas sila pe onso gaske onso ko ng inawi
Kaya tulong malap kaya unsurat lugangan, wana kadakalan niya, kusmang pasal tingin treskal, el taka wan gatin pel na lakta na katika environment even one Bible study last naro. Minor adjustment mga samsam kun nga kata usi Monday Tuesday rock Lena, Wednesday Thursday Lena, Friday Saturday Lena, free up Lena karsya yang and taka focus wana nga kalamia. El chibak kalamia piyang kya. Bible study. Now Bible study nga nito ko, mo na kadin from kun pacl den el shiba revelation. So as we speak, kat some broy ke mangel tutanga kadang share me prolan met na kay wape. Kada te ukay na mkay na kashin ko la sha kada ka pe ushi Bible study in wepen. Na mo Friday pa way met na ke ipsingan. Into ka tangal ye lutut Bible chima. From kanya nga. Kat te ka alu we mit Kosrae na kay wa inline na kay wa ke Kosrae Online Ministry lowos agat taga pa na ushi may na kadin ito ke book in Revelation shit ba pacl Daniel. Na isa makatli mo inanoric ke last 40 years kadin na kadin siya sang na sin God for the next 40 years. Next 40 years are in power. The attitude art large na kaya ort malan kada pa na napay din ferry kataka commit mana kayo na singkat through his son Jesus Christ pang Lord and Savior lan fellowship kadete si basang ma wangan chupengin taka ispel lash agad ka pang el ke focus na ke kasing call devotion daily devotion last nga len na kay waman din ke Henry na siyan pen na katakaro Bible study dakya puklun bangan may kat na siya el share na siya tutudan nga kat proy pa kemang nakat share na siya matas Kosrae Online Ministry lowos bang katinta ko na focus la siya bang katinta ko na ako flok man lemo nakataw kala na kaya flok siya pa is living word magayon na ikiyac na siya interest nga pa na kadin sukya niya na kadin dila mga ikiyac na siya yawon mo mondos mo siya niya
Elia wang won kos misienge. Mga tagalle galen. Esam yatoli somnai. Fakya mos kitni lalaw tinarit mo. Namni nga kapashi mange. Nget na kaya oya may na kadinash kita na. Wiksingal siya somla. Ikekla ang ngawul siya lan balance siya na kaya next 40 years siya katita Lulalfongi mo asrun katari. Ta inshare hinta ka kapash na kaya malan kata. Lakin siya uya ka. Kantishin makatli finan ko siya ngayon ang efing kat float na kaya kukwan ka. Lapain kat kadinakol na. Kat na pa kadinakol na ngayon. Mana ko masik. Finan ko siya ngayon. Kumalita na red flag pakantin. Kat tinako floksing. Kat tinako floksing. Man kat sumniki me. The person of Jesus Christ. Now, ito ka samram ko in Revelation 10. Elitutan nga ngawi. Sige ka mana wupang. Isang mga nag-proyan daw. Pangan. Kata usiya slide that Paing. She emphasize na schedule. So, this schedule minor changes katin free up kada bela katin tagamtek. Long na Bible study. Bible study. We pinakasing ko daily devotion na fast. Now, with that being said, kada ta kanira tigin tres kalendari kesta bela. Kaya proy. Ko yang na le fast na gamali tu che mai saka ke Paing ya. Ipu sapta singal che fos alkuf na ke singal lu. Tigin tres kal. Kada usko me kontra na ke kesta lam na ina. 4 kilo malap. 4 kilo malap kaksakin kom ke mai kek na simungan. Kum daga in share na sin metlas ko sa. Tigin. Kilo malap na Mr. Liban. Sita klukngan kain. Wala pe pangak lok na wiowos kikat proyadarin sin God in private nga Mr. Liban ki Well, pangan. Tigin metigi umfar na may ngaki ispelin. Kulo tigin perle. Kulo malap ke kat arspel lars na ke Revelation 10 fall na ke kulo malap. Kulo malap. Tigin sisak lu ke nga. Una pangan me. Kulo malap. Pangan si pela sa katin kain me di ene na maasngen na gatakan pengat extend pa invitation na nasyum digin perle kum kain da ka pe wikat ke Kulo malap. series singa mutawaek mutibe bangun ya fong ilale astut pegi ludut pa palala indak pegi Ezekiel na babangan siya pukma kat finisham ke eschatology kat kain sum na ke wi Zechariah the Daniel kat mutawaek ke kikasalan kat mutawaek kais kata me peel it down gadin gandi kaksin gat ke mai kekta na sishke kayo masima yokshibe ba molela kadin nukewa lagi kastan gada na nga faktil na Mr. Liban nga kumli finne alu siya dala kalu ko siya finne kum tuloko na ang fuku pe pastan gasan ko siya ette na iklema finne ka tukewa lagi kaslan gad into feta na pay la me kalmen masap grace kadin kay neta na pay la me sham dahil kay Jesus Christ the power of the blood of Jesus Christ akketeyac ewang na pay ilyalash makatinin na ka de pray get at deliverance at ka na Kevin ka Lulalfongi na banang rakyat ka na ke samram ket babay pray mo kaya finne ta kain way puksinga ipruam singe kapsang na Leviticus yala na kasikat na pay mayen posti gas singan lutut payapol pel na ke wasen school rek finan ko siya anen man na kuluk si barek ngan mat mawi alu me da silak lagin kang dari kilo maluan wan shukila messingan kain factors pa kanten siya pa kung hindi lomalo siya ko siya dahil din ay kuipia mo tayo kanta pat ke fulinan we pangan siya siya aklo tamasimitan pa fin kuminsan na yan kan Africa ka Mexico mga oy kaya na akos na kialgos model too long matuting akat ako si
katpangan fall. Siya nakatus pal si lime siya sumtakang ke alue. Inman masang me ak tutuyo le pelo. Tanake aspespe. Mwet malutinga tena akol talara siya no schoolan. Belsi madeltaran del tepen na kapsyan una ke maulan. Na pan ashkan in factor pakantain tambuang an accountability in mata floklan ke drawing board ay na wala mangi. Na full na mangi. Na matipya na ralang sila na masingi kat ngatang di fakwa kat kankin fakwa masingi. Kay nga flot pelo kon fak na metang ni spelling si ba. Kulo su kaksakin kat ke factual tikin tres kalingela. Itak yang masingi for last 40 years na next 40 years siya arsin pon katari. Kadin flot ni ron Jesus Christ na ngin agad matake masinga iket na siya danta ka mo pukla Daniel puk Revelation pa na nakalam niya. Yep. Wangan na payo Yeshayan. Kaslan kat mo rin. Tingin tres ko malaki ke faklong. Oh, men malan na payo kaya na payo. Oh, fakko. Anayin man ako luksi pa lutut pa pala. Nakadin ma. Convinsom na ko na wan lutut pa palwe. Convinsom na ilo wan lutut pa palwe. Convinsom na lanay wan lutut pa palwe. Convinta ka na siya ta nitol ngo na lutut pa pala. Skeli kung som na Sacramento, ekan church wan lutut Henry School we banga fakko. Pangay siyo yema wan uniformity ke alula in the last 40 years. Fulfulena. Maki autaki malan kata organize. Uniformity. Unity. Ani kan life ko fulfillang one accountability ke madara. Damet ka ekin matsupo so narala benediction nim singi. Ani kan na merik nge. Katayan nge matnatol ngol we basta tolu we. Katayan nge fin basiyata altaw sina ako nge basta luona sina. Dahil siya liya demographic nge liya mamash nge. Fin pa masisi. Ang mga nga mo. O yan nga nil som na ke mugugulan mwet paus malan kata ingin. Tingan matal. Siya klaga syusta ke ngan man ka. Kumita na pala mekan man syusta ke ngan man ka. You don't. Papagbakalam ke fakuan nga. Naragat nikan na me matal si masam from ganyak ke ay siya sapton kos. Exactly. Wing fak yak sapta akos. Kat nikan. Man katin ay syusta na ke ngan man ka. Mwet paus masing for the last 40 years na may ket lang na siya tikin tres kaling payok siya pa met katin line na ke. Line na ke post lan met nga. Ke Facebook. Line na ke oyan masikyak nga na ke met nga taga samsam kun flok lan lay matala. Taga samsam kun malan fell. Naro Kosrae Online Ministry loma once again. Kataga met na kay Kosrae kadin esmak na ke flok lan lay. Lefaloko. That's just the bottom line. Nalta ka tarif, taga si metatigin, panakong faka. Mula pakataske. Mula pakataske. Na market ng taalisan niya for the last 40 years. Kadinan flip that upside down. Pangan flip mga inananta ka ke. Wala siya si luchat na ke temple. And that flip mga. Kat pa temple siya msing. We need to start flipping those temples. Kasman God. Inta ka na kya. Aro. Tigin kung fast na med. Lumalap. Kung kulo manlap. Kaksakin kat ki. Men kasi katakatala. Ay nga na pa ke fakol ay tigin nga.
Tingin, kung kulo kaya unso kwa, kata usod pala kung taga i-cash lang na. Well, lulap. Tamiti yung first na metan, ng ako na nagtamtay. Tuwa tamdal Pulaik, kaksakin, wiowos nukewa. Nakade, inge na sumnake siyak lalay lasha. Metigi nga, taga wala Ministry lipanda, ke siya, ke studio lasha. Kat sista pellash, mtaproy, metigat tako, alena yok na pay mama, anye madash ki pelsingi. Nga kepe, fak ki pelsingi, asho yeshi kat tawrala mit, para kat ke make sure fakat akketeyac, aspe massivinen yena, amalen lusomla, entulle, amalen Lincoln, Q's Jackson, namasira nga, de akketeyac pelsi opa, ngakin manakalim fakat kain taga na yinengi ka nakketeyac. Nagkat confirm mga yo, kadash infitinena, yoros. Nagat, mang si besang laki proy la sa kain mga. At libela, aspege nusa la riot finen ele, kipelsinge, na masikyak ki political fiat, ka fosyak penalan bela. Ama me, malam darya pa, earthquake tolu, ka ako sikyak ki wiksifan na. Ama pe araksak sigube, mutlof ko ang aluo. So kakete, na ongay. Alepas masikyak misingi. Siya yan pe na ma, anye matash ma, katli matlash ma, pitsyang etakata na, pitsyala ilalinan kayok, ngay samak pekingan kayok, antang, lonely, syuk mo din samsam na syuk, ngangat lali bakum damait kaya masing akanarabam da proy. Apan ang kanin mga finashiruwos, siya si man na tumakum samsam na sita, ilbangon ba si tilongkom, fuklalgikom, undermine ni me, kayak loman, lakum na si papasi, tiak flat si, nakat na nasano in Father's Day na fa, kat pangon babatamaya siya ko fakama. Kanino yenge ka din kain,
Folokin kat denagi oyelas mit Kosrae magat matalaki kastan God. Ki kospelsinge ta ko ale yoksanak. Ngaisam med talikdan wiashke kaskiena inte inkain kakashik na vale yimdash mit kain oyesanak ngen. Alepos ma katnget lalie minakayegot. Bange mama nak na suya proyek pelsinge. Kat civil be pasta yetom kat fletlash. Masimedin kaksakin kom. Inkain lekshin na wowoyak ke pashalalap na siyum. Dakum shukke maulasha kat silbesun silen sasya. Kat proyekesh wikanon siya ulasha. Taliknatash na kewa. Finne taliknatash sonna eden gashash na yurum. Ke pelsinge kat siyaksum kat papay ni kasmatanin siya taliknatash. Nekun lasha etipeni katle. Falet lasha etipeni katle. Tia sham lash na sinsie elora la fosek. Panagi kung bangon kat keltu singi kat inkain taka matang na kimaswas pailom ki kaslom. Kat ngesesum kat papa. Nanak manas hawi matanin siya na kimaswas pailom. Pay na paila kum kat mo siya sisis na kilangsi. Kat ne eken mat kuluk. Fototolen belbas. Kum tiyanang itlarkikat. Finchak lang si loma kadintie. Tafong lagi urik makinye. In wewelan urik makuluk. Naknas bangon kat. Esi ka na siya papakalang. Katin katang lang mo siya mata ka na siya. Kikata ko lang fast na met kilutut lash. Lutut kin gas medalom. Kati sampe mo itwiyash ma. Aspeki pelinasyo laki pelsingi. Fin ba na ke dulelal tamle linkan. At prag siya ulal. Yok. Talikuyel. Kum kapas na kay wawipe. Mwet magad oeka ki proelash ki wikna fonsing. Kumita aun si fesh panen kumita na kewa. Mwet wish ma fashti kikad. Kat siyak siyum. Kalang ang dalominan yun siya ng kewa. Infatong alal siya kuluplena. Diki infuten pepalan siya uwa. Inwangan fosya kwang nakan. Ngishepa siyum. Kimitlash mamtaben minasla. Kimano. Nanak manasapak mikalye. Anulos. Kumbatak na si Maitayin na lalo sa mga kumparekat niya. Paano kat kisesyung kat papa. Akketeyac na sinmatas na kewa. Mamatayin physical ailment, physical limitation. Initalalos siya maka. Kumbiya malos aske. Kat praikelos. Kat pinsyakin makalangan dalom. Kasakirklom. Inkain usim miraculous healing na yolos. Comfort in eslangal. Excruciating pain. Kano iya malos kain palakin. Makat nagin ke. Yok na. Kung minakasyalos ka na naklalos hindi patatya na depression. Kung kinakain na. Espesyum o yesi penange. Kitalik na dash makantain kelpos ki presinge. Kafinne los makaprelos isipena kikun maglupa. Espesyum ki deliverance num katrap. Talalasinin kostal. Anak manas kat praikelos. Finne wangan bella sin sumdada yorolos ki enelos kapur wikish bin masap. At Lulalfongi la call and pray. There's a distance in prayer. Kumakalim yung si centurion kimas talom. Lulalfongi la. Kat nga siya kung ganak misin siya dalikuyash kanatash marsin prison kipasin. Kaya los pema dabasano court cases like domestic violence. Ko iya fakaman nan kaya kilos kaya. Nanak na siya Islam may lalos ki mamay kwensiyan na siya. Arila na yok misyak lash kataba. Katakilin force masikyak finan Los Angeles. Kafinne kiweloshing kunak manas. Intervene. Define intervention law. Mainge election na rela force man metash financing. Kishipin
met kullar tenangetsi kat ngesesium kat papa miste bailomin kanchi met kullar kadin to era kullasha me kongen mein academy authority lash o mein sam kat nasun met katsia goinge akuneni and White House, the United Nation, Arab nation, European nation, kafin nim dan fellash FSM, katakashi shiksishkushai. Kat ngeshesium kat papa. Ikestam dan insien na kewa finen kushai. Ikestam dan insien met kol na kewa lan church. Kama fakik kin gaslum. Kadin tiamein kin gaslum. Akadin rekma kin sang masayak. Lulalfongi na kewa. Mayen kushaw FLM mawangen le. Gaslum yan nituk mapatpat. Elela kadin te kadin kalim kin na te inen alu. Akadin tagay na rela. Kapashwo ulas na siyum. Mamatel wangen le. Masasil mutawaek. Kadin kan tufin pailang kasinge. Siya pawen na tum Jesus Christ. Siya taga relatari. May kisya si fan na may nanayak. The perfect sacrifice. In kanu se atonement. Inela makuluklas na kayo. Kinim kat papa kadinge. Ako lang fast na met. Losyan vulwas kinugtugin mo yung nom. Asapay katla. Kinin mo na tum Jesus Christ. Kadinge. Akollah. Amen. Lumalap na misiliban. Palangan magandasyon. Fa ngata ka naki kumtuka pa naki pacl read man nakatas na. Ngayon mo nagawa Srui kaksakin kat kaya proy mataka roll tikin treskal we proy lan nagawa Koslong lisi mail rela mitigate proy kat nagawa ash mashi ashur of mine nagadin general kat naro bange si pacl read ma alat ko na siya tikin treskal mitigate ka wana lakalan na katagal katin siya in proy pa kemat las nagawa Nataka wiowos el broiler peke. Masima ina galing ala karing ngina but we will never outpray God. Out worship God. Kada kana usla ipsimang kada wina pray si meta. Takada wina pray si meta. Pakan men fakwa ko. Kada wina pray si meta. We will never outpray God, out worship God. Kada wina alusema katralake inkan masha. Ewang nalwin Wednesday man katralake inkan masha. For the next 40 years, siya asin God, our attitude in shares in akwakike malan God. Kadinta ka kaksakanal ke broy, kaksakanal ke oan, kaksakanal ke alu, kaksakin God in Belnarewa. Pange oyan molising. Met Christine, met Lulalfongi bange makunersa. Te kain met simasom kol government. Mantini ke frede te ka tule ke tronman God in ma leproy ke meta. Al dena wikat wik na fonsi. Ara kata mengispen na kadin leproy. Kada sang mana ka wana run God ke masing. Proy lan met nakaewa yokshupe. From na sin God ilita tarye na nalasha. Ayor yok na pae shupen oyen rhythm sin. That's part of the rhythm. Malimekos. Eving ngon man kat paus kata kadera pen na kaewa kengan. Worship, proy, Lulalfongi our faith in God through His Son, kapay pen na kaewa. Finsak lasha ete falayak na kemalan fela kata tuna ka. Aktime ko singan pa refear. Kadale siyang ang singka. Kadale akfala jinsiyas. Kadakfala kat sanga mukuikuin kapatol. Kemol singa. Men katitala katal yekat na. I think got some. Right malan government. Tita ka proy na siya on a daily basis.
kaksakin on a daily basis, show up for 1 hour on Sunday, none ka din na kulacnsap siya. We better re-examine. Para katliye mat mastalik fosh. O yan na elya katliye. O wana ka din matin na elya. Man katinaliye matal man God. Aragat kulo man lap kaya proilan mat nakawa ka pel siya. Kata si panataga inoy lang silang God. We go sproil ito. Rela lislo man. Taka tikin tres ka la pray kung we pa na pray. Corporate prayer. Nakaday na nan wana Daniel. Daniel som orang individual prayer lad peltol yung line siya. Napangan puk siya makadeta ka si Peikas kadinta ka na kaya. With that being said, katakaw si pero rhythm siya in fact namit. Tikin tres ka we na manas. Pangan kadas kaya song recorder. Wana kada kalaming song recorder siya consists of June, July, August. Unit tolu kaya kota siya pangan. Unit siya met taga kaya tune ngan pangan. Mutawaek lan may long and may kushare. Pangan unit siya meta. Si fair siya makumel long kaya June, July, August siya pailangan. May long matal and may kushare matal. Having ko usli unit tolu siya ngan. Fat mo laisin siya nega siya lakos. Pangan siya lakos pa kaya kota siya. Siya lakos nga tari. Nakatsom na kaya me 2025, 2026. Yes, asya siya ko. Na sal may tak na siya dikin tres kalingin na ngay pakadin me taka reni Monday, Tuesday na kaya siya lena. Wednesday, Thursday na kaya siya lena. Friday, Saturday na kaya siya lena. Free upline liwangan ka din taka me. From kun Bible study siya. Siya ka tinaliye for the last 40 years. Katero nakunokon ngan faro. Tasok tayo Bible study peta ko. Naikek na siya literature na siya may buklal din book in Revelation Bible ta ko kaya. Na umne masing pa nga. Kat kain som or malan government ya awal kos mandi na gefred. Ngating interest ka na taga wiowos. Tingin meg Illinois lang silang God. Aro kunokon ngan kaya len ngan. Aw tolu na kaya akos. Ka eat course, whatever it expands to. Throughout the week, taka Bible study kaya bukla Daniel, book in Revelation. Na Henry, kataka sermon alwin itaw. Kan aling nga nga excited na Paing na kaya may kek na sila tikin nga. Na mas may literal likiyac kaya man tiyapangan. April may lara siya may sang. Tiyan na si slong luo fos siya nagsikinalakor. May kumsong rewind niya life cash sila kaya man tiya. From lo tiyapangan. Pangan masing minor change, shift siya makatakaro. Katsampra ma siya tikin mekilid pa karangin masing nga. Tikin mekilid mali usiya na kaya siyete. Katash kaya Friday masing. Siyete siya luto. Inoy lang silang God. Tikin mekil, tikin treskal. We are young. Kadata ka. She'd been a rela Sunday school larhan kaya siyete. Siyete. Kadata ka lay back. Taka akketeyac she'd be me ara Sunday school larhan in oil from lo chigamandea. Na Henry kadata ka rela me sermon alwin itawi larhan. Katrat na me sige na was schedule larhan wana akademiak nga. Buklal tenet, buklal revelation alain na yok pel kadin tol lake. Nara siya tigin siya ke faklago kadata ka luto na ke Sunday schoolan tigin makilita ko kulkot set te kadara Sunday school Henry kadara sermon we alun itaw yan na fincha ka ba evin ka sipa kilakin mangan na med free up ta kato lay na kadin ka focus na ke Revelation Daniel asum li outline si ke buklal Daniel Revelation piang ata na it's gonna take at least 4 months na evin ka taga na ro Aulu ke lenche, commit double time that. Ito malamal ko sila. So, mangan
kat announce mange ko sinara proing in akfashi kat leni kesta pela kadin ta kana ke oyeng na kat first minute na ke slide da pero rhythm siya bangan fincha ka bangan tigin megil da ka litu ten ka da ka Sunday school litu kita si makatlike ke mante apangan kum tuyak ke Shenria read first pangan first ngatlaw kita April song in siya LEUM GOD siya fashion mi siya ng mwet set na fa koing final sin LEUM GOD elfa siya na Shenria alunitawian pangan me sifac GOD lefa siya sukulam GOD lefa siya sukulam na tigin tres kali nga usut pala ifin kung kain outline niya macam taga ikat na nasuman ka nake sermonan kada ifin makatpartnamit Mobe. Mobe Makan awad ralangin na. kal rala Katuka ke week singe sam kun primary simu sang na kade lefa esis ko lamba ta ko shenri nga chances tong luo. Tadakala ko ngata ke Kasi matako ke shake Jesus Christ mke fan na ipsimeta ngata ko sam kun ke masima wemeta etaka ke ipuya fa singa singa lakos na ke mediator singa wangan mediator woliki elata ka ke fa singa leme kos ke singa lit kos ke ipru saptaya na ke ene na pa mise si te mise la lais ek mise la Christ etaka ke fa singa lagos ke longo luo na taxan etaka ke fa longo luan bangan masi mga praikun in we makatash ke week singa yaman missing ngata ka samram kun improve tadak tanga follow kun kat ne ke mta ke ni improve fashion ke me katakan ke mulutu chi mas missing nge kadin connect na paila mela ta singa ta kai na kalimina sesha in mo once and for all kat kain the superiority singa mayen pakanten mwet ne missing shek na de mo peak pakanten mwet for shekla pielen ka te alukeo. Kadin na kadin orela distinction jingan connect. Otherwise, kadin should be na shapa klem vinsaksing. Kadin ito la elta ka orela once and for all dari. Insang tapokla na phone na subtle disco and makatena kalim keo. In mo me katim dami ki ma wangan si Paing. Katindi na ke superiority si ke blood of Jesus Christ. Pangan yok si Paing. Lulalap. kal arsu berang asap tigin nanta kana ke oye singa el mantiane mishenge iketla team sukungan elingatang tana lam suku mai woliki na lam suku met ai sigapa leta ka samfram kingan tana ba Jesus Christ Kelly oyengan nage makatara for the last 40 years. Makan tagalu ke Shenria ushe na team laksifan. La minister annang el kan taka liti Shenri to kan ushe pena team suko pena lalchifan. Ka la minister artist killing el taka Shenri to kan ushe pena team tena kapaki vingom li for the last 11 weeks makat wiowos nga matutry team suko wanan shal china about taka ke for the last 11 weeks na taka ni wasit be kakna na shesh kakna na shak pana Jesus Christ pa inan moli lashima kataka somon ke Shenri dari Jesus Christ umdali tena katailit Wana katliye ke for the last 40 years. Machingan kat sumna manam ikek na nasuman. Ammo tagal na ke curriculum si mak standard lesson commentary yata na wana in shal si shulayak ne tiginet broy ni ikek na nang taga saman masing. Bakan men fako. Bakan men yok si pasing. Bakan men uniform. Bakan men pacl rhythm sing. Kataga samram kun ke manja taga ikek na ikapas na ke week na phone sing masma taga samram kun ke ipusap tayang. Ay rala tara outline sila na pal sa mga iptolyo ay pal tagal likiyac kengan usipe kitax na ke passage singan
Kuma ipruya fosi ke alkus ni ke sisak lu. Ipruya was nga Tiene ke long lu. the long lu by golden Texan. Golden tax. El rela tari efo shikarangan manelu kwe na outline chinge. Namanash. Pange mas mainin na paya. Katis. Liban kumalu ke shen shenge. Kal dik interest kal kumalu following week. Kal trala schedule nge. Schedule na ba? Schedule. Katena takal likiyac curriculum. Katena takal likiyac team sugoma. Ina na mitnen taka kapashi. I should be na flock na ne lamarada. Lamarada. Nada we look to Chepang Bible Institute of Los Angeles. Na alu siya ang siskia. In kayan pasta nge. Elal professor get look to chinga wing. Pasta alkosh. Pasta alkosh pang. Siya tagara litiyan na som mong leke wiki kosh lan som shuk. Textual observation chepang. El som shuk ne ushe. Tal na round na fa. Round na. When I that metal litiya masik finan Los Angeles area. In their community areas. Tal litiya mas mayok siya in taga from kun. Nakataga liya na papen na select na sila tigin tres kalinga. Katloing na the person of Jesus Christ pa na nuskat me na ke mas mawangin ke last 40 years. Kadin taka na ke manapay sila katitala siya Jesus Christ. When if in katitala na pay mo siya nila siya Jesus Christ, katitala siyang or masakap me mataga kulukye o yes mga task ka nga. If in katitala follow na yakuklan ka, the next 40 years nga fat na pay na katitala na ke wo lankat mata kenchi wo sana follow lala pang shipe makataka na ke. Na inge na elmo shitlele in cashin code magana tell it for sing magana katene na ganda kay kuya pa revelation Daniel nga wi kasi kata penlangen mga ngan na pay ke mang. So with that being said, katsanga inway katash ke mayon siya katash ke mayon siya katke put on the armor of God when I have sapton ko shakalim na kastlan God katlaso ko nga pa na kadinta kana kaya. Now it takes, look at Bible. It takes prayers. It takes everyone to get on the outrigger. Katin try na kaya kusas ko nga kal sano flokwan lane. Katsum fast na kaya inaksya fila slide pero rinam nga ito na pangan masin marita ko akketeyac siya nga. Lulalfongi Pulaik lal epre ni pru sapta singal siya fosal kus na kaya singal luo. Kadeta tingin magila taga re-emphasize silpa someone mangan lutu sa isam Bible study la ka Sunday school taga lutu sette ino ilang silang God na pangan matigin na taga silpa akketeyac we ipsemetan pangan aklu aktolu pangan outline si maleta taga orek makin ka we got ke lutu wana ma tigin tres ka lelaki ke manteang. Ngatang niya na man kasi kata mana cash up pat ikek na sila tigin tres kaningan na taga silpa usia platform sila using Kosrae Online Ministry ka din nagkakanam kaya molala siya pa inan Trump from kunya ko molala siya mayang amne ito na obligated na mga mayangan na sila lang taga wikat we might last ko trying akas makinyagat kasi mayangan siya ito na rin mo kunokon sila mayangan siya. That's a big difference. Big difference. If in mayangan siya, kan me matagay kang online ka. Tina schedule ya kila. Ing online da ka iget la. Eli essential na yok may na kading folk na kemula siya. Pero iget na sila. Tingin trust ka daw shoot pala kung fact na mit na ke may maluto to kung kulo naman lang. Mo vaccine got. Nga and we go in fact la nga me simut wiya siya kos inanda beke let me surely lalu yoroshke shenrie ocean yorol likiyac sermon na wo sila lashke be nga flushe beke Facebook laga akalamin sil me nga shke nga inland kain we got better ke elara PhD level la ingena na ba nga
ngau si ma singena ke platform singain mo ashme total control la kengan mandiang mama inina yakin kamta yak nge na tapan kadin kay na itay lepe ke ma si lu ke mana ke wa kadak fashinge mana ke wala na lan kat na kate me now mga fashionamit under construction ka damange the masima yoko pa magadak fashinge meden moulle katagani mkuy tagani me akeshay sisinsi nagiga channel ke bukal iprua masima takana sirsa pa if we are faced with a choice between good and bad na masima kadin ashke pa alle foolish fin machi irgilen shilelen fashke masima me sa file ka stang nara kikadeta kan sham kun la ta si lal ngayo ata ko na ekla tena likiyac la sa smosla buksinge konvinsum na ke mutawaek ke buklad pol nge mdok ke romashla ta singal dolu pa pol sa mosla namdok ke rom koren kelatia Ephesus Philippi Colossae Thessalonica Timote Titus Philemon buksingal dolungan konvinike sa sentence ko imit ke ana sila Rome ko Thessalonica ko Galatia komelia kinil Paul simleke kalme pa elpa writer si kimasingen nagi ancient writer nge edalta ko likiyac authorship ke mutawaekan ngakom musenge katunda sincerely yours kapun me simla rang sumosla kikatunda yekala katat liknes sumosla memory of mine forever and ever ke penunge dikiani sila anil lang kidal na nge pakain mga ta point nga ke drive ke pa convince na ke presentance ko mit nga den a fact fin kom ni pacl shal si mitiki pacl si nge na nge simle makatsia na dena dogmatically academy la sa smosta ipru na masing nga ke academy ke ipru pa ke simle nge mind karangan lowos intie Lulalfongi nga intie wolacna na ke masi nga sham kun pienga na ke Judaism jenge elos space ke Genesis Exodus Leviticus Wikiyac Deuteronomy kalme patel shem language kutla na ke masapa misali banda ta kapen kata mange na ke kata ka in sham ke me improve akat fashna meta let us sing in convince kung fakang matsingain in alan nan kalawangan masay la me pangil long sinapailan God nothing less than God's very best for our lives paleta singa simlake inta kana siya na dalik na sin Jews ke ala familiar ke wala na lan God ka perfection lan God so they think after all they were the chosen people through them God communicated his love and plan na sinfela na phone na. Na eltal pa recipient ke covenant mata siya ke masapa. Tabernacle, religious ritual makachamram kun kiliftikas nge. Nara kilata siya nge mamaylo stara Judaism was God's way and it was good at that time. Tarakta siyash pel falikeklamasi through Jesus Christ had come fulfilling the law, making the perfect sacrifice. Christ was better prophet, better priest, better sacrifice. Na superior likiyac lalo na Aaron, Moses, Joseph, el superior likipan na prophets nge. Na pasi sa nga fakla kat finti loeng na ke na lata singa ka din na likalim ke kada wolacna na ke Levitical system of sacrifice kan me patia sil sunna ta kamisia moliak bangan si masinsina na kinay gesta kim tawak singa in bangan ngasang pelan silim silipan den daga
akalemye masiluoma elkan fakpegi laladlani pru nangaswang naki maluti singe kadin peel it down. Mr. Liban, balance you. Digin ngumgulo malap ke tagay kastalan me usi background silan metigum tagana ke me sapta singal chi fosal ko fna singal lumen. Ingan kin bela ipru wana lakalam katika ina da ipru kat nigin liftikas. Lulalfongi mo papinal tagay kakna na silingan katika ina da revelation akketeyac la pukla Daniel. Elko eninan. Katindi shawn na lulap singan. Na oana makata me background nga kalaminga wana in art na ilyang yok persecution to rit na sin Lulalfongi. Lulalfongi me wana dal ke scale back na ge mai to ka fa dal tanga la ram kun wana dan siang in tuyak fa me la chi sa sin bel chingen ke shuben persecution. Nara wanen taga talke scale back Lulalfongi ram kun lupuven ka mem. Nara kumeta ka li la mechi mashim ngan siya tepan alekalam na siya smash la diving ka li context literary context ngamo sapta luo fostolu akalamila mechi ngan li persecution ngan el simus la da siya ngan na kaye mat Lulalfongi wealingan into na kala chicha el falati ki manda na tigin la kalam el falati ki ne ke masaplan Moses manel pasha si mai ta ko usie mo singe. We're in the New Testament. Tigin from Liftikas, kumesum ni Liftikas na it's pointing to that one person, a person of Jesus Christ. Akwaki petare. Kataka sile kuno kon sinage me mandea. Wala lang kat kesia wen. Genesis singalit ko shalayak petare. Kataka ni ke Genesis tolu fosingal me gas tanga fute shepen pala taga usie sermon silal keng. Wang na Paing kena ksayan washing. Nagesben oret malan mait ngan. Kalte na ling kenek sukungan. Katli na ke Judaism se tiginel Trump from na Pharisees nga dalar lutin leles lalos. Ramasaya si masam from kanya ke Old Testament show up tital tinay matil bang. When they were expecting a Messiah that will not suffer. A suffer singan packeteyac na ge Isaiah lamal tolu. Takopen na ge Genesis 3:15. Lagi na liya mga met shasta get Pentateuch. First law of Moses talta ka add mangan then na liya Messiah singa itaga in Misia nganasin molya. Na la persecution yan taga nasin Lulalfongi yan machimus laita sing iprugan puki pusingan ka laita singan persevere tunaka remain as believers in Jesus Christ maned by ushe mol singan katagali legalism singan artni mising tigin na elndag academy na outline simal lataga ushe sermon singan legalism singan. They say you got to do something to earn the salvation. You have nothing. Ngakum tikain, or malakuma tikain, which means of salvation. The complete ultimate sacrificial silal Jesus Christ. If in chakshin ba ushe, makay na ba siya? Shalayak lepeke mante. I said, Abraham lakum Lulalfongi, uniye tuin jengan men shall I shek teka. When na siya shafing fella tiga, when na shan Jesus Christ, it's a perfect lamb. Now, rit malum kumpan mo kumakain means of salvation siya il fototola. May nga kum katkuluk. Kade taga ni mga. Na legalism siya nga taga alikalam ke Pharisees. Aspa usi siya impel siya nga tukun na me Jesus mi siya sum na lang nga aspa mo siya usi Sadducees. Tata ka mawalan mo liak singan.
Kadali pa penaling musingin. Kachumon mga men chikyak penaling. Skepticism, skeptics. Kaltaf galing mo. Genesis nga Revelation usie reveal na siya wala lang God, sipelan God, katim na take. Amni masisyak langan ito ko Herodians. They are legalistic, magana. They are skepticism, magana. Ito ka materialistic. Materialism siya ito ka line pena. Siya na si kumising nga din kalam kala. Kat trim na pena ke malan fella. Kat kuflan focus na ke the person of Jesus Christ. Wala mo pangan mas mainan. Katinalang mo na ke mising na ke mo lash Lulalfongi. Wala malan fella. Karap kikiap sa talan fella nga wan tan katiga din taka na ke relationship siya mainan na lash ke. In the future, may chima from kunyak kay prunge may premier Lulalfongi. Person of Jesus Christ. El payang somnikia. Kumli man na ilya pang somnikia ganikin ko. Somnikia. Srui kaksakin gat ke malutu chimatikin na taga akia na siya. Kada flow ng pela ngale ngan na pa ke me inakay gat kashi. Kaslan gat. Akes makin yegat. Ting preskal kumpulang malap ke pekkan na wo kada flow ng pela na sium kun taga aksya pela ipkumak agongan. Fos alkos na kesingal lo kay pusingal siya palat ka akketeyac. Wow. Kal tigin kumpulang malap. Ay metki akketeyac kada usi unskung insang awen naklasap ya. Kal
kaksakin gat ke mwet lumayak laon sa ko inge na damlalasan damdalyay ko ke pasasilal damlalasan nge silpe sifulan ka las kumle ke gat riti kastan gat nge komentary ke sentence ko sit sapta kumke kona kleme sit ko ngi Kosrae Spanish experience ke kumke kona kleme sit ko ngi nangan kulo benchil tiginis na Srui singetsi ke unso ko laringe el campo sienge ngale langsi
kasi ola pashesh oyelasan karini pangay take away la ke unso konge na si mga ngale lang si request yun so kung kay bel nga is kuna kay belan church inda wala sham la ka finne ke alun Wednesday mange nga forkin lang nga babasingket si digin singket sil den fighti nga somne inkal sil tala del orala me nguni ka singa wala loske na kilena munen fighti nagay ka nga yalem tatay ye walk tanamit melem nga kamdo na idea si penga ta kana sik el pa alu ke senri sia elora mo ngore ka el force kala pe ke alu si lalnge na ngasom nil wanga atenen sangan ka tama sisken lomalu data run mit kam da flogo de tuir hol na nga ngamet ki siak kom la kompie mun nga mga kanerum bay na umne mutlash nga del bangon ka tenay na kadinda me akollah ki aluske ade valen taurella ngale force nga lang anan taurella alusilak nge bangay si pelma isos mana sikla prep singale yokshipe siedalik mga wi lutut finan Washington ngayon tamit yena likiya taktalik sender darang awel roommate na dudang set tinga belin kome pangon no belin matata lesap ko dara la sandwich lunes sang nage pek lasha avata estas ko kola ko faye kada som le reserve fie kada ke dututeng bel sinage kla library ka alak nage room me private room ka din tale ngatekan man ka natutil chindan medalik singe el taktam sig taktalik center nara ke makatune mising nganget ang lian na kela katene na napay ka din daga pakanek mange kadin kain chuk nara maluto tayo ta ka mising ke ipus ngal si fasal ko ngal luo tarakta kadem daw ta kain dila me puksinge akketeyac sish ke sapta siya yenge uskat minigi fas akos kalmigos mamuluto ta askeo nakatwin mutawaek ke prusaptasi fasi nagisingaulan kate takata na alemanik den fakikla Christ is superior to the key aspect of Judaism si matramram kaya ngos lagi kosla ngos lagi oya nagi rituals mange kelem listeli pa na shamram kunla katen nan shaman ipru nagi Leviticus na Leviticus el puk siak tolu ke pacl nata siya el pasisin pu ke met ke pacl nata siya mashamram kun masapa na masap mashamram kun pa Levitical systems yenge pana ke sacrifice yenge stakluk na convene they should carefully examine books yenge Leviticus na ash ipit kosh pakeo na study ke Leviticus kung mutawaek lik takanale na kung finem ta de kumeta takata na shamram kunya kise kafa na shamon yak na ke pange mungukum kan kang ngom de kan kang shamram kun na ke metol folat na fulwa na false pa atonement singa ta ke na atonement singa pa ela makulu pa kalmeyan na lo surek makun shake ko shrong sang atone ma me sense of guilt ka sense of sin lalo siya na kumutalik takanale na fulwa siya palifti ka singalit ka fasingal siya manak kayo mas mulke ashake ka ashake mamnak kayo mas mulke masir halang sifac masinga shake Jesus Christ pa masinga tipik na kaya taki pelsi mga masike ngaliye pe masinga when get some hospital they're gonna stuff me temperature look, they're gonna stop blood pressure look. The delta can connect na pala mamas. Look, nike na ilosis na shake iko. In some analyze ye microscope. In rela test ngayon nila, cash red blood cell, cash white blood cell. When red blood cell ba si oxygen, white blood cell ba el unwe ma,
hematocrit, hemoglobin, platelets, kanin manginan kuno yakyak la, machingan fakana pay. The shashingan bashmanyaka. Naraki, Shamsham kunya Christ is superior, la me ritual malusurik makun, kanaki kosta ma Shamsham kunya kya, ma kosta singan pa, mamakun na tintalik ma, len alguskan eninain me, circumcise yaki, circumcision singan ba kumin circumcise ya artlash. Nara saptasi iltaka inakkalemye la Jesus Christ is the Messiah. Iltaka inorela the long-awaited spiritual kingdom jinge. Kiprala klem silipan na belsi matsia sil konekla met fin fela nan kamodel takain kanausla me regime metrum lemikain depangan maltakake. Nara saptasi iltaka in present Christ as the ultimate superior revelation of God. Na masimal da kayo na kayikat kaya nga kuminti drift away from the faith of Christ. Nga kuminti kansi manen mutawaek patatatla na liki me karangan yak lun lema man kan la na pala superior liki mana kayo uskat me nake saptalu ke ipru. Kung vinli saptalu ke ipru to masima maneklan pa masinsin kunyak naki drifting away si mga vak magat anan patatatla ng ika tafaela liki Jesus Christ nge. Na kung vinli naki masinga fin pa kung nangan ke warning kung fin kaya si Neko kaya sa California ne Seattle ka Washington ne California kung may kaya sa kumeli warning sign masim ne Neko kung fin de loeng ke warning sign gani ka nga na kung may shun kay si Srui me Ilya makainas ma-dangerous me ito. Nara kita ka saptalu siya ilta kain announce la our salvation siya. Mwet Lulalfongi kaya confirm ya kaya testify ya kitari. Na pa na nga warning sign siya makuminsinsin kaya kinundaptachang na kaya. Na iprusap ta tolu ilta ka di akketeyac pangapel si akketeyac mo Christ il flat lagal Moses. Na kaditala ana innasin machusa until highly refer mo Moses sel met na puslesi finike kata Christian church nge tajakta masima kadin etta kaya pa glory ngan paya rekta sin Jesus Christ de Moses el taka na nusi masa pa akketeyac mete nakle nash makluke losero nara inakketeyac la Christ el servant si alsul pe wen kuloshin na tinkat. Na el incomplete charge of the church. El pa mukul siya ke church na me ancient church ngan pa mwet. Nara kadinan tala church na kayo Jesus pa me akollah. Na uskat me kadinetala the highest authority malan Jesus Christ. Te malal Moses. Taka nagisapta ako siya nga nakilimila. Promise si, itakang nasin mo ito. Promise on Jesus. Promise. Rest for God's people. Na matawagin ka po yung sapta aktoyo siya nga Shamsham kun naki dalig Israel matawagin kain rebel against God. Ma elostena palana pa yung munglesi. Na munglesi nga siya man yakyoki fin pa naki promised land kaditola oye si masikya ka ba Joshua bata usyak met nge naki feli nulenga tie Moses tajakta inakalem lila Jesus is still superior na si Joshua el fin ne pa usyalo siya ka tajakta el tena provide true rest nasin me dalik natin kat nge na may sifan na makansang miste mong na napay na sildala at Joshua Jesus Christ paf sapta tolu taga kaya ako sil taga pa akketeyac Christ is our high priest el falat liki manasi Aaron
Moses ka siya Joshua mitkol ngayon. Elba kolan. Na uskat min kisaptalime ko os, pangat pesi ma Paing na siya nage spiritual growth. Ingain liye na ke me priesthood tan Jesus na concept siya mataka kilata siya nga pataka na siya kadin inash kapak las ke molin ngan lasha. Inwangan stagnation. Christian must not be casual about the word of God. People must listen attentively. Ene na kadin som. Continue in kanak fashi. Mweta. Kwa mwet en som na yun Jesus. Saptait ko jel tagada shamram kun mwet bamang Melchizedek. Siya kapshiyak nagel Ephraim. Napangan ma saptait ko jel tagain akketeyac. Tajakta. Jesus is superior in rank and authority to Melchizedek and any other religious authority. Masingan in Kalem. Nara, efine naging Levitical priesthood siya, refer naging Leviticus. May choose nga na me akfalat siya. Masingan order siya el foreshadow na characteristic lang Melchizedek siya. Etaka replace yaki el foreshadow siya nag Jesus Christ. Na uskat menik isaptal ko mga kalimila, Christ is our high priest. Saptait ko siya ilakatayila, Jesus is greater than priest. Ana siya, ta inta kay nakalimila, el falatal be Aaron. Christ is superior to everything in the Jewish priesthood. Lame ma-choose ngay Lulalfongi ke, ino sinetala maula taga ke I priest singe. Na saptaya singe sham kun nage ingenik milos alu ke meta ba fakla mamata se it become obsolete new covenant sitaka. Na enna den lotela ke. Na sapta si metimalutu dang akketeyac ke priest singe Christ the gorelak me perfect sacrifice once and for all. In the should be orek mama orek ke yana ke washing mayen kilosta kuluke na finpa na ke me makudukla losa efinpa me pa me sofanos kung na panama madelara pa often yana yesi el dena ela el often yana yesi na pangan masima Christ sacrifice el the perfect and the final sacrifice once and for all. Daga kisapta singaw. Nabauskat me nage introduction nage ipush ngal siya. In tram kun great symbol of faith. Sapta singal siya singa iltakain akketeyac na siya. Ke me kasing Lulalfongi na pa utaka na siya kadin diye na ke Lulalfongi si makat mit Christina kadin me fungyang na ke etyafulela. Nara fak ke iprusingal vaston ngol liya metiket fasta med fakla. Katti ona mwet ma forla etale. Ashla Lulalfongi lash payan kade fa moliyakle. Nara getaka masinge akketeyac na siyasla elsya masamastala da singe elita mwet ma eritia. Nalos tia be elos ma forla likiyac osma ubeka in sikna selos. Elita lamit ma everything pa elos ma pacl ka drift away. Nara mga simle in kashalos. Kanin met nge pakketeyac ki penaki prusingaul ma eldal ardet eldal stubborn eldal reject Christ as Savior pa iprusingal fastong uli akketeyac na merek na sinmet siya kwasya wen natin God. Siyak na strong ten ye shine wulayang lan God. Maknas na siyak lalgi makuluk. Siyak kaskasin am lain nga nin kaleng. Nan kalafa kalapan may kayok fal na sinmet siya inge. Elos ma riti me as Lulalfongi mo elos ya maule. Nakip me elos da riti nagikastan God. Nara taka na siya kadindi siya kasak sima
etaka makat nuti petariki romakus nge keleprem mwet mariting nge nakimatalalfongi inlie shikashak maurip kle ke kainin oye kelalalfongi nam oye kelalalfongi nge initola mwet malalalfongi na pa kan si prem nge iltal tirana malos ramena akfal ailos akkalemina pa la me ilos lalfongi na eshlagin pangan me introduction lash madagaki me sapta sini ke sapta singal si na sapta singal lupa daga tuku me etaka akketeyac na ke fimba singal lupa daga eshamanyak na ke discipline ma ininayak sin met lalfongi si na men discipline singan bagatin matake lang si singe in magateta file nara ke nga taka in kain usimalutu singe kate takain akketeyac sifac singe Lulalfongi Pulaik eprem na daga ke fosal kos na kisingal luo singe ay mutawaek in faske me Mwe Read singe kadin kain daga naketa metiki da mistilipan dan kain daga ke anasi mga faklala mail kan gashikat ke na nga si Mwe Read singe kadin alefto Mwe Read singe kadin Ting kongula malap ke me ki text ko ki word mam shekel Melchizedek fakya ke eke Genesis long luo pa Genesis garchia singa luo ga garchia singa lako len confirm ya when amo singa luo ta kalamia me Melchizedek singan wana ndega shamon la I priest singan e wan na Melchizedek let the wan I priest lan me shuflan siya liftigas ka Levite singan namta na shiyak letari flatlan lem ngani ke Melchizedek el somsonol siya Abraham let the taga ke shuflan liftigas le wan na Melchizedek sangan taga dalaki atari may sang Abraham il shaladap tayo mas ipsingani ke el sonol Melchizedek nganta faka pa intaga pa na kalam na elete we akwak makatel sang nasin may tayo na ro manel katsi fan pang superiority silang preaching na shalayak na yun ale Abraham taga na lete taga ke shufla liftiga se lete taga ke me shufla chuta in fact pa na shiyak de petari fite si may nanta ko si sha si may ina nga ako min patatyang na ken el dina confine na ke akwa makatel rela na sin may ito manil kat si ven na sin pa na kalim me persecution na sin me first century mutalalfongi or might fall back na even kat sumni sapta singa ulsingan ke Hebrew ala kalam na pa la or might sway back ligi akwak lan God that Jesus Christ in kanikin molds kungan na taka ali or misinterpretation pa ke sapta singa ulsingan la if it al fell back tana etaka tana maldalde na isusta ke ngan God Pange masi madita ka ina ng kalam na siya siya mayok siya la Jesus Christ pa kanikin mol may siya for laulia ke el silia ki poli la kalam me pa ke la talaling na ina ka din kalam ke ipsing when papa na taga shalayak la el chiuta el wala Jesus ya tolu tafo el som kan mel din ay shusta ke ngan gat na ako men ang kalam ke masing Lulalfongi mo siya belche persecution nga taga kung may kain identify la siya na paye me genuine believers when papi nag-arangin ng may tatanda na sana pel nalo sa kung di
Even Paing kat nda ka kuklan ngan matal ka dan takon nga in fact malan ka tingin. When there's a sense of urgency siya level ako. Na may matagal na falye ka sway back ngan, we need to recheck. Mana Paing sila ka jisya ka ngan God. Nda ka kuklan Jesus Christ. Mga yok siya. Riti sapta sinyal gundi oyen may matagal ni som likiyac waksingan mental taka na ngokak magaya na kadin som na ke me tal taka na liye glory siya feel good na dal shit best way back with chikyak niya na ke oya makadashkin na kadai da fika masingan som liye litilal Jesus Christ ngan kelero litilal ke toksalan God meto sinyal dolu Mola da ka sha ke molchin. Kan da sano glorification chi. Glorification chi ta ka de sha pa usa a living water. Living water. De shi be sha pa usa sa china a living water ngon man ka ding God. Bakan banget ka ye banget fin traction. Persecution mata ka shunya ngako musing pataka ke Lulalfongi mai premier ta ka pataka ke tuklani prunga. Jesus pankenik so fan na may usye katin fin trak Lulalfongi lasin nalek ko. Kat matasano glorification siya. Persecution na patagay lang where we must persevere. Persevere siya pagkatin remain as Christian. Proclaim Jesus Christ. Yokshupe ka din ito na pala Melchizedek siya. Taka nang sapta siya ulit na katalian na pala, may nga na isyuks na pala kaya ngan God. Na manapay sila kati isyuks na ngan God. When persecution masamsam din niya kaya, laita siya nga, katatuna ko in remain as Christian. Katati mata shala, mata musla. Kagata fakak mata influk na kakuk siya ngin. So Jesus is really not confined na kaya malan God. Tagapin na ni katsyan sa stoli fashingan me ko. Tagapin na kaya son sapta siya. El siya manakawarik laki kaslan. Nakatata ka sa fall na siya leprem ng kalam kala. Pangin mechanic sa kumain na Lulalfongi. Panangan. Me, malan God. Siya son na phone na kaya Genesis at ka phone na kaya all of famer siya. All of famer na kaya faith Lulalfongi. Sapta siya siya. Agat kulo kaksakin kat kaya me background siya mauta kang anin siya back yok kila wang genak siya. Jesus mo kaya fan. I think Lulalfongi na pa kung may tupu oya siya matagal kaya son tolyo singalon kors. We meto longolal kors first singalal kors ng longol. Great Commission siya. Kutit tuwin siya man. Kulo man lap tiking kaya pel siya kumsiya kulo man lap. Therefore ko not pelo. Kulo man lap. Ale yok şüphe. Taka silom ngayon kain. Si Philip na agas magandi kat nakapay na pay la kadi siya kingon. Ako masinga na lina kadin connect na pay la. Me drifting away siya ale sinsin. Pagkata inda sikiyakangan pa masimale ansika. Para machismo nga siya all of famer kaya sapta siya siya. Within that literary context, may nga falling away. When persecution, talte na tuku kaya. Nakan na may masway pa nga, talte na isusta kaya ngan ka. Nakatadiyan na kaya maular sa siya nga, may Lulalfongi. If may nga nito lakaluan, tayo kaya autolyo, dahil sumni kaya akos, talfa siyo. Talte na likiyac siya nga. Mga yok siya pa. Put it back to banga oyang. If kata wina proy lan auto di sumna. Kata wina proy siya. Mga ito ka nag-share flash na napang. Kulo. Lumalap ki. Paksingan kade bitiget flash na met ki fwasakos mo dito kakketeyac si unsukongan awin naklasyo ki marash ka.
Lumalabsin, mwet wias, melima, yaklaon sukungan, usaklaki senria ki, akflet ki chunlenon kosha, kaksakin kat ki, tagani lalos in practice ni ki usi product na uusikat, kain wilup sila kengan. Na maluto tas nam singi abangan, ipru alkos fos, singal siya na ki, ipru singal siya fos alkos na ki, fos singal luon. Nakade, kain share, babal nata siya, inakalimila, bangan maritsingan, nista mange. Na, ipru singal siya bangade, fani ni ki, fos, sima samtak Mwe Read of fos alkos. Bange. Pacl, Lulalfongi laliprem, para ilakos ki kadil ta Paing ilansum na in CFL siya kadil ta waleng mo ilasang nasil. Ilta sum niki felsil at yeta la ilasum na ye. Keshipin Lulalfongi lal ilmata oana simut siya in felsi siya kadil walila nasil ke. Il damata in lom nukewa pena ay siya check-up siya yepe ace walila siya pena sinkat. Tayo premel ilta sano CDC siya kat ileva lamala emasaila. Siya CDC pelang ke efa on mabatbat. Lulalfongi lale prem para ilan ta ekle baba si efin finne arulena mato e sira ilmatan talapsi. Ilta Lulalfongi kat la ila ramahil ulalake. Ipremel finne apkaran na in misya talik pespes e full pespes tago kelme oana pisin itu in kasao e pisin baksya tia kain okekle we ena. Klo malam sinkat pangan maritchen katagani ke belsinge ke proy kat klo malap simkat papa ke kastum magatrit kundari inoyesin na mamong yang na ke kaslom molda ka na sesh ke kataga pain dututkin. Kastum taga indutikat aksiwasikat akaikat. Nanak maswigat ke malutut senge e masay pel Lulalfongi lasha katina na ipre. Tat kulaw malap na simkat papa ke lang silumura kum chetui inakay manos kadin kain taka in matayang penakimasiwas paelo.
nakmaswigat kita kanilas na gishafla. Elela ta unigastam da nijesh na kewa. Kadin kay na akollah inis militutloma. Kinem kat faklo malapnasyum. Amen. Well, inge na katesum na ke first by first slash na ke malututsi makashnge. Lulalfongi lale premparail akos ke katel ta Paing Lulalfongi na in sifac je katel ta uleng mo ila sang nasil. Ilda somnigi felsil etieta la ila som na ye. Na keluti pelash kilenigas somlaga tramram kanal Eprem inematala pa Apram. Staktogelpa shikajaksi epidemic Old Testament na ma akkalimik Lulalfongi. Fakla lemistille bana na ke all of fame ke Lulalfongi. Eprem is right up there. Na Lulalfongi lala akketeyac ke Genesis singalme kor fason gosh na takoy nakkayigat kadinila bang si mataka na silinge elakuskat na el shikilen or oana ke akkalimiyak na sila nara tok etok ke pelal pola elorek makanal Eprem elak siwasiyak lagis ben Lulalfongi lala pakataka ikshina akketeyac ke Tuesday and Wednesday ke room saptayak ko siya. Nakaside fakla polel fak samram ka na Eprem mo el example sikajak na wowosi ke metsima aksiwasiyak le yematan kat kinash ben Lulalfongi la. Na sila tange kasi puknegel James elorek makana Eprem mo el mashikajak si Lulalfongi ma likiyac ke orek mo. Nara faith and works inge pa James il samsam guna a justification of faith pa samsam gunya Eprem ke sil Paul. Na metlu pa samsam nge na leta lal Paul leta lal James siya siya justification by faith aksyo siya kagexpen Lulalfongi na para kataka akkalimila ke chances sapta singa luo kadil pangul babe Eprem na aksyo siya nge diya kang ke obedience lala daga ke chances singa lemekos na kosla singa fa likiyac ke sapta singa litkos na pangan sequence of events ke likiyac ke Eprem ke chances daga James an el fakla Eprem is example of faith that result in work. Gespen Lulalfongi lalaan na mga likiyac. Kamaluo si pasmanyak nge, kamasi fan na. Nara, masimanta ka na si kuma pa, ke righteous living la kuma, ke katita na pa'y depth magnitude ke isustelan lema. E aya pe ke misi fin saksi nge, maulya ka. Kat finita na pa'y as pain na naksi, as liyaten silas, naki ene na maas. Ke righteous living, katara na ma wo, katera ma wo, indaw si mulala. Ke shipen righteous living, ora makat produce ke maula siya, el resulted ke orek mawo. Na sifac nga na pangan, aru rainbow. Nara kilata si ke iprunga akkalimila Lulalfongi Eprem aya pe rela akostensi nata keshipen Lulalfongi singe ora rela akostensi panangil som na ke new home si en sa sisil aske fos algos ke
pena me puksimagar saptasinga sifasalikush. He moved to a new home. Nakatfinsom nage fasingal siyan pafakla. He became a father in his old age. Il negen met mato si il papasile tamal Isaac kofinne Ishmael. Na masimatakaktuluan ba, he was willing to obey God's command to sacrifice his only son. Tagaki fasingalit ko siya. Ba masimatram kun nage finon morea. Na kishi Paing Abraham demonstrated faith through his action. Message James from Gune. James used Abraham as an example of faith. Lulalfongi lalan result in work. Abraham demonstrated his faith through action, his action. Nara kishipin Lulalfongi lalan orela il right with God. Awala machwash. Lulalfongi lalipreman masimaliyak ngan beba akostensi. In som likiyan si sel ngan nakisiyan ma eltetola pie na evita kang na sel kay tetyak kang na sel inheritance ngan aldu yak som el som nakisben na ulela si matagagitya na si singalu fasin kayangan kisben ulela si God without knowing where it was going. Nakalman ba Abraham Lulalfongi na pa ulelalan ka at na ulela sila Lulalfongi sila nag-ulela sila ng ka at ngayon fata ko wala na kyan in the future usiya may siya wuki pelfasyo mo lali premanil sisisla nanalaki Lulalfongi ngakum di inkarangan kat kitrift away siya ngayon ina ka din dutut ke Lulalfongi lali prema. Fin ba katil bangon kat katintuya ka na prem nga. Nakatenikin na katisum na ye. Kadera faka. Prem ilara siyena. El long na kamenlan God na ilfashnamit. Naban fa siya algo shingat. Napaya takain pain tao supun Lulalfongi sila lepren ngan fakla kisipin Lulalfongi lal el mutawaek simit siya in fact siya kadil wala na silke. What happened there? Ko likiyac nga sina sila el takatan na aten mit siya si. El tamtain lom nuke pa na siya Jacob. Siya pe is wala siya pe na singat. In mo lali prema, in kayan mo lala, finititak yang enzima, wulwulyang masilngaan, el shak na mata, live by faith through the rest of his life. Miller, continue to trust God. In mata, kaya enzima, katil wulilaki. Enzingan pa akalimyak pinakifwas, akalkushki, saptas siyan. Fact mo, inheritance nga ni Malal, Abraham never possessed the land. Likiyac possessed land, nga din matafe, Malal. El matahan na matsiyasi, mutalin lom nuknuk siya. El tepe na masayla sidi siya nga, korek maganenan. Ka finne, nakitalik natal, Isaac ka Jacob. Masingan, fata ko kay ye siufu katatako. Tasakta Abraham sakta Lulalfongi ke ulelalan ka at na ema malal pa en ngayon akketeyac ke orek mo itkos fastimekos. Takyang na sindalik natalan. Finni oingen. Finni takyang na sila premen ngayon. Be mindful that final destination ke mo lalan te pa en maulul na silngan. The real home was in heaven.
Nara Isaac, Jacob, Derita ke ulala singe, Nailos wipen na madain Lulalfongi singen. Again, en mawulwul yang en eltena tari leke. Na mwen bang so chorner singe, muli naktak singe, fela singe, the bang final destination. Na uskat men ke fasak singe o singen. Da Ibrahim the sano city si kadele fella mala masaila si city si pelang ke efa on ma pat. Kat connect tari ke fasak ya singe. Fakla kishipin Lulalfongi lalil mata oana si mutchen felsi si kadel bulila silke. Ildam dain lom nukewa ben ay si get Jacob. Si oebe is bulila si ben asinkat. Kigataga kadindi akkalemian Mwe ne oingen Abraham lived by faith because he was confidently looking forward to a city. Shakna ansil mo ar city si mo ba iltap na siya masayak lasinkat na ke akkalemiak mo looking forward na ke city singan kalman pa tie foundation ke city fin fella si eternal foundation si sham gunyak na ke pelfasha nakat finli me na ke oyangeta na mutawaek na pacl la maulalo sa fin fella fin ne pang na sila prema te mana ke fella singe man taka masayak met Lulalfongi menash ensima malan met Lulalfongi nara ensima premlen Lulalfongi ke city si makat level malange elitala fin city singe masala sin God it's gonna be permanent and secure menefo inge tanglila God is was God is faithful na God as a builder kanman ba even makat la masai na mana ke wakiane perfect na ora sang confidence na sila prem na usket min ke fasingal si Lulalfongi la leprem barailanta ekla baba si even ne arla na mato asiro el matan dalap si il Lulalfongi katla elera mail bulilake na ensinga nakalimbi la it took faith in the Lulalfongi la leprem asira in Lulalfongi na ke define intervention ng katpapa when manulos mato tari inge no rektalik na siya na sira pa fakek mo sira el matan dalap si el parent na unable to have children na yen rektalik lalan kaing de petari akade lulela talik mugul si na sila prem na mutawaek yan sira el man ana insertion Kosrae na ke matwel la kapail kan akketeyac na ke bel singa premilyas yofok asira el yayangaul Isaac el conceive kung kwandi ke chana sa singal kor fasse kung kwandi ke chana sa singal kor fasingal me kor singalan gosh kung kwandi ke chana sa slangol si fasse na gate gosh tasakta Lulalfongi ke ulelalan kat nara pataka na si fakla lela katin shuke na kofin shaksi si kat fakinge mwen kat kan Lulalfongi la katelera oana mail ulelake na intaka na si kumla olela mataka yurin God promises from God lakat ngetang di mo kakain sikyak katekan sikyak kat kan Lulalfongi kat ke character lala kat papel de wiki kiepa el tika norela ulela si mal de kain akfashila na uskat pin nage fasafla singan e premel finne apkran 9 mise
talik pes full pes the kakel me. Oana pusin itu kasao, in kasao, a pusin box ya tia kaino kekle wen. Na inge na katkalim kela epremesera edal talik sinatalos. Then matwa mato itakang talik sinatal dal makil Lulalfongi. Na inge na kengan lalos kian dal dena elyakin la me fkamatwalos. Masima an kalim le an pa elos Lulalfongi ke kat nakat el reward el Lulalfongi larosan sang dalik sinatalos natalik singen nadalik natalan nadalik din dalik natalan it had become a nation with so many people that Elena pusin itun kasao kapakwena te kaina wala napa kitalikngan ko ay wala elosma ke ulela nasil Ephraim kung kan liga channel sa lu singalit course kafinit channel sa singalu was luo pangen talikmata ka nag covenant sila Ephraim ngan katramram kan nag covenant Noah covenant na Ephraim katramram ngan nara akalimila the contrast is being made between Ephraim, one man, his countless descendants, Pamwe Jews, and eventually all Christian. All because of one man's faith, Ephraim. Nakalman ba God had indeed been faithful to his promise. Kalman ba God el mata inulalal sikiyak. Napangan masima me malutuchinga ta kana sirin akketeyac si mense wosin matan fel ta ka Ephraim. Pangan ka sa mga kanikasya ka inu siya machiwiyak ngayon kan ta ka Dr. Redia kasha ma elkan kasha kingan kasha langan lamalap. Mr. Lipat. Balance. Kulo malap ke akketeyac na wo metikan ta ka in fakkashilu namna sken uche onsukunge na gafata ka shamla onsukunge nakkeyac ke Kaya kat kulo malap ke me onsukuma takain shibe akketeyac ke ma katelulelana ke enchish lang ito ka Lulalfongi siya makatliye ngan being persecuted first century Lulalfongi ngan elosin tuna ka ke me machisha siya likiyac finchaction after wo siya malatikin tres ka
akketeyac ay silpa to akes makinyela la Bible Ramon me kruk tolu. You have to choose the Gentiles and the church. Nakatikan mix ya malan choose na malan church. Na vin got som na kaya akwak siya matikin tres kala daga likiyac kaya tiyan na siya luong Ulay la katil sang na siya Abraham siya element kaya pal land. Luciala som ni kaya siya man taga nga usyo dancing. Taga kaya sapta siya mekos kaya me Genesis sapta siya mekos for siya waltos na jalong siya. Nemi siya dena fufulia ki masingan. Katindila kat la siya na folok sang en siya may lole la kaya na siya los. Nga fa mo Jews, Gentiles, and the church. Church consists of believing Jews and Gentiles. So indirectly, katakan na kaya me wala yung si mga katil sang na si Abraham kaya na si singalungan. Me divine placings, divine protection. We nations. Through you, Abraham, there are many nations. So ngaki ka din ta kaya ipsi element na siya klungan. Land. Paita ka protect ila tukun me 7 years of tribulation singan udakak luncher 7 years of tribulation second coming singan ito kate esip na flock la mas makadelo la kaya lesang en she promised na sila Abraham kaya 1,000 year of millennium incomplete man na kayo makatilac singan na tukun ya 1,000 singan na fa renovation pa fire kading kalam kaya mga is still coming pang fulfillment singan. Na vin katlin na pwela me tikin tres ka lakal me ka mtaun sapta singal siye fosina met ngan ke kasing na fa mo na faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Katali tana mtai kalepel fala me samsam kinyak faith ngan. By faith, Abel offers sapta singal si Fosiakos. Tina sampram kina kaya manif. Efo, ki ma singa na kaya katinta ka kapasyon na kaya Fos me singal yo kaya mariching. Tina sampram kina kaya manif dalpa ta kaya meta. Efo. Mental di kain me wala dalti kan wala life ni siya pa evidence of things not seen. Makung ti kain liya kung Lulalfongi. Paya premilakos din na ganyan. Elten na liya mametal long na makatil fak na lsong. Papi na epela lusiye masang na wuwa na singkat. Eto minif tinasampan kinyak men taliye God. Kalash in the presence of God. Kaya manakewa mawuwa. Manakewa. Nakishben siya akos din malos. Tal din akos din na kaya mga akwa gitar na kaya. Or tafela na sa kalim siya nalita ka aki yung kenek sa kuma. Katin flock na kaya oye siya. Perfect siya mata. Liye kaya karta na fita na pa ito ka na kaya Genesis long siya Revelation long siya long lu. Sheet kafitya siya may taking na siya Genesis 3:15 taga manakleral Isaac ngan. Elos mit mato dati ka inaro. In other words, there malal Abraham share upon work malan God. In kalam kala wang and mit fell. Kind of si means of salvation siya. Elos mato when matal ka when call tal ng siya okay, si pen kolan kad el interfin. Inakyok ye. Masimal akye ke Genesis 3:15. Katsipa samon Genesis tolu fosit kos. Eloshike on their own effort to seal their sin. Teka. Or magin shake fiksak sukungan. Genesis tolu longol siya kalimila kadel sang kulun ko so wrap them up. Min kat magay napakan mo di katla.
Na mwet ma-persecute, mwet Christian ma-persecute ke lai ta singa ni proba taga all of fame ngan taga likiyac itanin lie. Elos faithfully fast na kya kukuan God. Men. Not by their doing or by putting their faith kya malan God. Na taga na si kumising yung ni bang Lulalfongi singa bang things hoped for, the evidence of things not seen. Na God it bangon God. It bangon God get John 3:16. It promised physical land na sin choose. Dato ka akfon yela, akfash yela. Kaya second coming sing. It bangon God. Inge na kaya dispensation of grace na kaya land in kasao. New heaven, new earth. Siya taga kapash pen na kaya forcing a LEUM akketeyac me akyoki ke akketeyac sila tingin tres kaling. El bangon ka dingin. Ketika ini new heaven and earth singa. Ketika akadena kadin Lulalfongi. Pangan mas mai akin chuye ka. Kat Lulalfongi makatika ini. Siya Adam and Eve, they're disqualified. If all mentality God. They were in the presence. No, it's the same element, same concept. My uskat me kadin liye siye pel my promise. Katyamata we LEUM God. Siye pel tok. Pai na kadin Lulalfongi mo. Inge na kemungsing. Kaya showing Lulalfongi pangi mas mata ka samram kinja. Eversis sapta siya for singaw tolu singa lakos. Kat siya ki ga ngan God. Mekan meka chitpa pona ke ni shusla. Pang mas ma yok shbay mit. Mana pa sila kat shusla ka ngan God. Manefin kat shusla ka ngan God. Ma Paul elchimus, same elchimus ngete contradict. When ngan God, inaning God, pride product ngan God in God, or mawu. It's automatic. Kumena ron, when pang fukun ngon, fakun ngon. So first thing first, katena in shusta kang online God. When nganti kayo ni shusta kang online God, if in tes preachiyak, tes samsam kinyak, when na rom sapta singaw dakalam. Nakapta ka naga force singaluin akalam o ya singin kaya Hebrew, force singalu singan akalam yang Abraham el finne apkranin misha talik pospos full pospos taka kelme wana pusin itu in kasao pusin pok shatia kain wakyakle when na vingatli somnege chances luo for seat course from the dust of the ground God form a man and bread the bread of life katli pusin pok shatia kain wakyak when pangikatsilashing illegal na mawang na kemapakanten or magana leprem share in taga akfashima Genesis 3:15 akalam kadang itang tanga masingan taga kel Ishmael Isaac fa kupakanten taga from the dust of the ground na mekan men pusin itu in kasawsing mekan men pusin itu in kasawsing wana pusin itu in kasaw pusin pok shatia kain wat katikan wat tating na Ishmael Isaac ni miseng alap kante bange placings bange ulelalan ka ta mekan men pusin itu in kasaw paita ka na si komo. That's the spiritual aspects. Kung ngeta na yung kasaw, wala kung vertically ngeta ka, mo singa ta kang kasaw me. Met taga mo may shoes na nagya, pakanten kasi peningon man kating God. Pang church. Jews, Gentiles in the church. Church pa me, believing Jews and Gentiles. Kung ngeta kli ito, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Pangin kanikin mo.
Sa Jesus makay na pa kayo siya. When I have isapta siya for singal dolu singal ako trakalam. It is not the work of any human being. Te orat malan fella singa pa siya. Or we need to really stop talking about the world. At the samram kin me, ganigin mo lilas ko fun. Gospel of Jesus Christ. I don't want to know anything except Jesus crucified. Now, that social welfare is going on in this world. We need to focus. When Lulalfongi gets God knows what the needs of people. Men el sitting at the right hand of God. Be one of the star. Be one of the star. Lulalfongi siya pa usiya ki siya may unlock. Ngon ka din ilyak na ingkat sili ka di. At kulo kaksakin ka kya. Hindi na wuwala oral tiking tres ka linga. Da flot na oral lento ka. Aksafila kadin fast na mit na kya programming ka liya. Tigin kung kulo malap kya Belgium si Belgium ngan buy kum. Akyok yung maluto to. Kulo malap. Tigil. Tigin kong mute. Lumalap ke kashalom tagain akon nila maluto chinge. Lulalan kata chikan dafungle kima elakalamin sil eprem ngan. Nagishikiak tegi kumakalamin na ki fute singan tagani pangan del multiply enan dakyang sildal na nation singan fukle mangan tagani sisla lulalan kata etikan dafungle masima tega wising ay speki maluto chinge pa ensima ulbulyang sil eprem ngan el tipik nage ensi siya Lulalfongi akut nake me internal me kingdom singe panganan si me ngale lang si beke maluto singe New heaven and earth. New heaven and So, new earth. layan si akalmit na sila pram nga fulfill ka millennium kingdom. Nara la me na si depen akademiyak la anayin masak malala eltena lielen kain alena me tari leke moin masingen asen enna pai sima akketeyac nasin Lulalfongi. Aklo malap dum stilipan kade pangan palen chef la lasho fingat ka indaka ka agren betas mata konge tagat kali tagani lasho you're all paid tamdad paid osi damsen romakos longo yolosi kum cover kaya Kulan usi akos longol si. Kulo mas met tamdal paid. Romakos fos longol si akalamyang. Lulalfongi lal tiena wangin le. Ay tiena alam loke. Wala lawan kat na shil. Lulalfongi lal akkeyel ay kaksakin kat. Eleta na paela kat el kaina ra mail wala lake. Kulo malap. Kulo. Tigin pangan. Kulo malap. Shashima tagatakonge pa moral damdal siprina Carson. Tuwak loki lensasya ke malututuo. Na kulo malap damdal siprina pasibe bat ka rum tolu longon luo. Rom tolu longon luo akalamyang. God el akswasya mwet na shil ke Lulalfongi. Lalos in Jesus Christ. Elaroing na sin mwet na kaya wasya Lulalfongi Christ. When you're all 1 and 3. Me bangan mas from kanya justification jina. God akswasya yak latari kesmen work malan Jesus Christ. God Lulalfongi. We're legally standing right in front of God. Shashita tagatakonge moral na marsila lakamis. Kulo si was met kolan gasi gol. Ikola lan malutut lowos kilan misingia. Kulo malap na marsila
kulo malap ne marshla pe on suwa nga shital kindutu ino Okay. ilong silan pa kulo When wala na kumsi. Prasingan mwet ko in order for it. Roll damdal pokila na Daniel. Tuwa. Na matutukan pa oti lango. Tuwa. Kransin kat ke molash. Nakewa. Kesul ace ka small inti. Kayak si wasikat ke versus slash fin felsingi. Klamalap. Klamalap. Na marol digin makil pa vaksingan. Duwag logi molash kewa kaksin kat ke ars lowos in kashakat. Nakewa in long ke kas molan kat. Klamalap digin. kulo tigin Na digin perli amen kulo walap ke price in sang guest talent lasho kadin man kewa kulo na si was pe na marsila from Kona to na si was kewa happy father's day na si was papa na kewa ma asin walilo kulo malap happy Father's Day father's day weekend siya bange damdal fulain duwa kaksin gat ke molas na kewa na tamtail tuku announcement last year that there's some break in the some get Daniel Revelation for the next 4 weeks pa there's still ban all the mo in 4 months pa if you 4 got months mutawaek kada around the fash you get like in that bagate we're gonna take our time ala gati in mo mga gati sungyen gat kaglo tigin barley kaksin gat tamle ringston na tuwag lunch in gat ke silen sasya pain kung baul gatle saflan kasin kol na damdal kenye kaksin kalanglan gat na shesh kachifin nga talig in long ki gas molal tuwa na siwos na kaywa pain ko was matuti karo lowos lamalap na damdal pedo si Thompson tuwa kulo kaksin babalang ke molash kaywa esipe oli tu sa siya pain kung dan na kaywa kulacnsap Aru Ekos kewa. Happy Friday. Happy Friday, klamalap. Na message chimit matakaan my room na marsila tuwaglo ang singkat kisi pelen sasya malaya na sirkain si long si was kimalutut wo. Mama pangamit mataka likiyac pa Eurosha na me anwi kom lumisili pa in vaklo ang singkat ki makatash kaya tagani ki pelsinge. Looking forward in the kaditu ki kashalan kat kadin ka in the ka me orela secondary school la tu in magat focus ki sermon pe pelandawi ki senria mama pangan mama ashuru ka belang aflo na room klamalap well thinking kulo malap yang malgat akalin matlash na kaywa kulo kaksakin gat yash lowos Kosrae Online Ministry lowos ang pangan kana akkalim na pa yash shift orekle pako waselin ngay kada taga esyate simet kaden useme Sunday school singan akfashila litu ilang silan ka tigin makil tigin treskal ay welos intaga silpe kalmuni mas makat front lotie ke mante la shen riwana tigin treskal akkalim ngan kataga letaga outline ya tari masila taga samsam kun kenan ipu sapta ya fasingal sina ke long lu ikek ta team so golan taga akkalim man ngalong letaga in kating kalam ke la the legalistic system je ba a craze pakotin yok man gat pakotin yok man gat pagdashken na toko yang nakadetago akketeyac no kan nagka shilling nganin akyok ki alunita wilarchan ke sen rita lutu kat focus na ke kumsom siberiti chana si song lo fosina ke singala ko siberi wine me from no che la tigin treskale ke mante men tigin mak letago or makin kat na kay wakatin siber repeat matching litu kadetago shike na pa katin tolap pero lap chika din alle ikweya siber ikweya repeat mang siber somon yo kalmuni with that being said ngamo pangay samsam in si bakay kat len na kay wakadeta ka ilang silan ka Daniel buklan
fakyak. Kada kapasini rala kunokon ngan nake kunokon lu ke kashilan nga that free up couple days. Couple days kengan pa that ka focus na ke mangan. Aga me gat suna tiginel ta rala outline ke sapta singal siye met ke iprungan. Omne katina kadin lift ka spe. Na mangan pa na kadin for the next Gat ta sano lem nan flow ko mangan pa na kat tolla pelin katena nan si esta pellas katlie for the last 4 years 40 years ena gadin flow na rum Jesus Christ len pain kat kyo yela pang o yes may kakna sil tikin trescal wana mo ko sa kalina tamal sil rush kan lutu danal aro yang akfashi kadin maintain na me oya may na akfashi ka kaslan God in akketeyac kaisi song of loko. With that being said, tigin mega dekali ke proe ka nakali ke proe katwasalik kay kilomalap tigin na kilomalap na siyum yok na we got proe in fact launching God. Got flat na alle kada ko fly in fact kada fact for kya kulo na siyum got flat na kaya kat met na kuluk kat foto to lang tak na kawa cashman lang kalang tak na niya lom na siya kaisi kung sin ba flocken kat me kaya ulio tolyo somla insi pakes makanya kat kaya Lulalfongi makom aki kating kalam ke kaya Abraham wimatan kaya share katliin na pa Lulalfongi sila Abraham nila akollah na yung uniya tiksifan na natin siya prefecture o siya makatli Calvary yataw sinilosom na kawan na itong Jesus Christ siya matlangolan fella siya na phone kung tinasukya kung falela mana ka washroom kung surrender all kasi lang siya kawal lom na siya kasi katflat na napnas point kat kadinala kalim na paela me kalmen rom sapta siya lu fos si lu na ke pakotan yok kung na siya katala Srui kaksakin ko kasi ben pakotan yok lom na siya kadinala liye o yesima April oralangan kadinta ka na ke offer up our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to you. Pange alu pa yelasho. Katfad na napnas, evin pa pangalu pa yelasho, piya na kaya ang aulsumla na kaya masikatash kami siyang mana pa sila kat iska chang no phone na surrender wana chichil surrender katinala Lulalfongi ko la kong promise wala la siya John 3:16 katinli la chichil da kaliti likiyac mo liti lang na sin met tamalitik met taplalingan likiyac ke son sapta siya la ko fossin na keto la som ako in fakal in lomsin akollah foloko. Mana pa sila kel sumakungan katako floklawa. Kat na manas. Katang na siyong tagatin flokin kat na ke ako lalas. In mata ke masap si mayokim me. Katin lang sikom. Lang si metawan mas. Kadinita na pay na mekalmen. Lang sikom siya ngayon. Wangin mata ka metliki. In wangan ma taka metligi kom wangan ma taka tukum kompain taka metligi mana kayo nakadin lang siya metlas na kayo metawan katflat na nakadin ako pe katinitala matal singe pa kung sikat la kadin na rawar malumukin na makat long ke katanta flok sana flok man laymain ma taka ke Genesis nike Revelation mo kayo na napinas pain kat nag-aipsi na
Katinara ma effect kumyak makain temalan fel insang mixia na ke gospel chen na manas flocking kat tagatin mata na ke maulsi for the next 40 years charging poem katin long makain na Genesis na ke Revelation katinara malum makain na katin nuke kum makain te uke fellowship na manas kashikat katin matake singan Sano Flockman when na tung Jesus Christ. Elmet lang si Fanwas. Katfla na si Bakyok ye. Masiyeng e fan. Kadinito nga pa ila me kalmen. Haluke. Ngonya pa iya. Wana keson hakos foslong lakos akalim mi. When kum kat ngon si God, akes makinyikat life in kat haluke ngon. For the last 40 years, kan makatina ako lang nag-flock. Napman na kat flat na. Diti kat kadin tala mekan men. Isus la si machisa si lakkalan men na si Nicodemus. Ya sonsap tatol. Kat flat na naman na kay washing po. Wangan ma upe yung. Oh God, manapay si kadin tala mekan men lang kalansing. Kaya kat matasan o faloko. Kadin wen papay si ma ikesla. Paul, kasos na rin, may talik sinatan masumtal. Inakfon nila masih kumakalan mege metulong lalkos. Fosing lalkos ng galungul. Great Commission siya. Lulalfongi, Body of Christ, kadinako. Usya, mat na kayo man naglalfongi siya. Siya kumakay na pa kayo. Akyok siya, akfresh siya. Kaya siya sila ako in circle. Lefalok. Katin matan siya kulacnsap ko. Focus na ke-flock siya. Even te bangan makadaro ke last 40 years kat pang na siyang kebel siya. Kilkat la. Usi focus siya nga in pang focus la. Kat flat na. Without you there's no life. Long broilers na manas. Flocking kat kayo. Siya siya nam ta ke copperland masatalan fella siya nga flocking kat. Tagading put our faith in Jesus Christ kepelching. Namanas. Long broilers. Fashion class in poem. Flocking kat kadin si patagalong. Kasmo long. Genesis long lo fossin na gesin lakos. Katalyesu kaksakin ko. We should praise and glory na siyong to your Son Jesus Christ at proin in hell. Jesus yung matlang lash. Amen. Amen. Kamanlap. Kali ata kanila siya kayo sa kongi. Naka-check out. Kulamalap.